On bearong pen panjuri kecilengan tawar keselang ponji fan CM tuliram rong hang pen long ikisom. Ingdeng Great Roxy Rural Area Development Society Annual General Meeting Kipadopon. Manja Forest Range ke Parluang Kang Comna Aroy pen aron race sang tikipon. Kardom Mid Express along penili Vilarbon Trophy Nonarjik tha biotang ton pen Phaikuni ni phaing kora truck arni ada porpai Cresia porpen number 16 Nomadi constituency Arlo state plan atangka pen on bearong la pen panjuri ka chilenga tawar black topping pharmacy ka lak sirkebra pho atangka panong ponsi CM rong hangari deng pen long ekisom. Labang solong igi somponalong EM Amar Singh Tiso MEC Ritesh Inghi Executive Engineer PWD Division Dokmuka Pen Engineer Jafar Ali lapen pinangan ke theke dengan tumchitong dunsi labang so sailong RDP dun lapen towar ka silam ke pamisen jia phanrong arot tumsitame chirok tokpen chilang dun rintinang ji polam the CM rong hang pen lam the jaipon Karbino autonomous council plan budget tan sikiteng pon lapen ke lasu afterward contractor da jagamano lapendak no kela tung kelang don tuar mesen ma ke claim gedam atwal konsi metal ki pinai ma konsi chips ki pinai ma konsi halaka pihi kangi ma jang thu lage local atunta langdunan gi lapen cerap jetu dunangi Anparta Karbianglong Arat Hembrek akimang Article 244 Pachunwek Popola the Clardak Penrat Athengno Than Pachuni Pontu Secretary in charge Northeast Ojoy Junol Anno Tame Initum Waidak Class 7 Thandor Apen Initum Phan Na permission ang pilo je BJP bansi autonomous tata wanangko laben BJP bansi autonomous tata hanama pe BJP tum se autonomous tata long wek po laben nang piwek po pusi atum da lam chak nang pilo don mang letum laben ke chief minister masi nuli to man appointment dame nang NP po pusi lam chak nang pilo Dengaw pen kat news apherang ke Robin B pena birta Surihini aningkan pen mahang pateksi hamran along ajur dinglen pen ke claim ke dam boma NGO Rural Area Development Society Phaikuni ni phaing kora pho arni 2017-18 abaha annual general meeting kangni padopon pusi hamran card news channel apherang ki hundor kropen birta nang pale Rural Area Development Society NGO Maipu Jaising Independent Mai Chipahempu Ponsi Kibang Jilang Aningkana Baha Kupi Pisi ke Klem Ponji Mapura Kacitong Dunabang Puto An Pen Kacing Ki Kacing Wai Patepon Labang Su NGO Penachok Kidam Tang Ningkan Krit Trok Ang Bo Ing Samjun Pensi Klem Dam Ponlo Alang Idum Rong Atokajo Kabochi Arat Along Sakili Klem Chipaduk Ponlo Rong Arat Tumapan Kitok Kilang Kethan Mai Thai Kido Nang Jiaron Kethan Beng Pen Kachirap Aron Kethan Okpron Kachirai Komasiki Kethan Hai Hui Ke Klem Kedam Kimisan Theklongsi Kedam Tang Surihini Recreate Poningkan Government of Assam Pen Chief Minister's Best Community Action Award for Development Anong Ita Chipalong Dun Loposi Chini Dun Rong Arat Tumapan Asona Sonaski Kethan Son Thotsi Hamran Along Lokategari Swejang Tumapan Ta Apor Pen NGO Sa Hemalong Hangsi Chokama Mo Kachipang Chua Bidi Kaiki Sitame Kachathan Kachimum Padopon Bom Labang Som Mailong Kachatong Dun Lokategari Swejang Tumapan NGO Along Dora Radapan Kam Kimi Klem Pira Methang Apanta Ali Kachipado Dun Jia Pan Bidisar Abraham Teron Pen Than Paripon Manja Forest Range ke Parluang Kang Chobna Alang Roy Sangti Mohol number Sirkep Along Pen Akapreka Sangti ke Puratum Aran Repen Sangti Pon Bom Posi Klemra Peratum Pen Akoy Kipi Chomna Aroy Along Sangte Mohol number Sirkep Along Pen ke Choklim Alovi Pin Pensi Sangti Sanpon Bom Posi Akapreka Tumpen Akoy Pipon Lapuson ke Sanpon Bom Thekdun Longsi Sangte Biha ke Klemra Pen Akapreka Mohol Daratum ke Kamki Dun Pen Humpli Dang Kebatrak Manja Police Atum Pensi Pakhang Dun Lopusi Birta Long Ahogalam ke patini dun jiaphan Pherangkia bitunga tu Manja Forest Range sa Hemalong Palelu Sitame ACF Bikram Singh Rong Piaphan Kachitong Damde Derajok Birta ke Toga Hud An ke Klar Daga Birta Long Le Detlo
non malam sopor pandi na parman bir tamu ing toponik sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputhar bir talong wang thlo. Rural Aid Society NGO tumpen kachipatir piponalong Indian Red Cross Society Karbi Anglong branch atum kirapen Thansuri constituency Naga Chang along Paikunini Phain korap pho arni anarlo porphai crazy rajatim aporpen akejoipen sekilang asai kedeng pusi Kat News Channel sai hempialong bir tanangli. Thansuri constituency arlo Nagachang along ake joipen sekilang asai ke bado ponalong manja PHC abitung Dr. Guhai Pharmacy Sikandar ANM Sister Anita Sister Gloria Nangcheng Bidisa RAS NGO Niso Terangpi Maipu Digen Timung Chunbang Bharat Rong Hang Lapen Indian Red Cross Society Karbi Anglong Aropen Jom E Chunbang Gautam Rong Hang Theklong Rongpi IRCS Karbi Anglong Aro Klembang Pujiraj Phangcho James B Lapen Ananda Beatum Chitongtun West Karbi Anglong lapen Meghalaya jape jahoilong thengpi kangho tuma 5 kilira jok chikloi jonang bonga truck kangho thengpi nepon long posi kheruni pen ingnam sai campaign pachatak pon Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy wanglung rong khelan tapat along thengpi kangho 5 ke ong ajok ingnam ajo a thengpi kon bomlo Meghalaya pen Karbi Anglong a thengpi kai ke kangho jok jape jahoilong kedo thengpi ave bomlo Karbi Anglong Autonomous Council kechariatum kedojoya warsai kimi chu en pen thengpi kang huatum Karbi Anglong ador kedo atheng piaphan amek bilorlo thengpi kang huatum kijum podajok Karbi Anglong atheng pinahok ulo pusi ingnam raikoma sai photum ningjerinti Phaikuni ni phai ingkora hini Arnita japet jahoy ingnama jopen truck ihum kang hua thengpi keroi Kheroni along kedo Ingnam Raikoma tum nepthu Ingnam Raikoma rideng risim helika viajok thengpi kang hua bang pu pen kaya mata thengpi kang hua tum pen chita nang verlo Kheroni pen kadyo sa perangki biraning hi Midday Express abirta mangilap masikang ton poniklo laing bom cha Kat News Channel do met thakmi kurwang thu